Det her fantastiske dag i Guds nærvær. Har I det godt? Ja. Gud er trofast. I underlige. Man kan næsten mangle ord for det, ikke også? I søndags, da vi var samlet i vores ledergruppe, her spydspidsgruppen for West Coast Worship, så var der en, Lena, hun fik et ord, salme 133, som du fik på hjertet, at det var egentlig for den her weekend. Og det kom jeg lige i tanke om nu, det vil jeg simpelthen lige læse. Det var rigtig godt, og som Svend også sagde, det er godt at starte med Guds ord. Det er salme 133. Og overskriften der sang til de festrejsende. Wow! Og vi er jo til fest og på en rejse ind i Guds nærvær, og også det at komme til at lære Gud som far, og det er Helligånden at kende som person, og det er Jesus at kende. Så se hvor godt og hvor livligt er det, når brødre bor til sammen. Som kostelig olie, der flyder fra hovedet nedover og over skægget. Arons skæg, der bølger ned over kjortlens halslænding. Som Hermons stuk, der falder på Sions bjerge. Til der stikker Herren velsignelser ned, liv til evig tid. Tak for, fordi vi er bare en flok forsamlet, vidt forskellige. Men det er sådan, du har skabt os. Og vi vil bare sige, at vi elsker dig, far. Far. Vi elsker dig. Tak. Og så vil jeg bare sige, kom og elsk os. Og det er faktisk nyt for mig. Jeg har aldrig tænkt over nu, når egentlig han siger, at kom og elsk mig. Wow. Det synes jeg var en rigtig god sætning. Så lad os sige det til vores far i himlen. Kom og elsk os. Halleluja. Også der, hvor vi ikke er elskværdige. Der er noget af os, som slet ikke er så elskværdige. Men når far han kommer og elsker os, så bliver vi... Så folder vi os ud, og så bliver vi til dem, som han skabte os. Så skal vi ikke skabe os mere. Wow. Andy. Who is new here today? Welcome today. Welcome. Are you some people here? If you're from Aalborg, put your hand up. Aalborg. And what about Thisted? Thisted. Or where else are you from? Anybody from Aarhus? Aarhus. Kolding? Where are you from? Aarhus. 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 Lemvig. West. Okay. Anybody else? Copenhagen. Copenhagen. Thank you, Jesus. Malmö, København, and Ensdal. Yeah. One nation divided by a common language. That's what Churchill said about England, Britain and America. Yeah. Okay. That's what Churchill said about Churchill sagde det om England og Amerika. Precis. Very good. Are you experiencing something good in the Holy Spirit? Yes. Oplever I noget godt med Helligånden? Yeah. Is he going deeper? Går han dybere? Yeah. Yes. Much more. Much more. And we're not even finished yet. Og vi er slet ikke færdige. We're only halfway through. Vi er bare halvvejs. What? Wow.
You know, some of Thank you, Lord. some of what we've really learned to do Noget af det, vi virkelig har lært at gøre, is that we've just learned to surrender, vi har lært at overgive os, to let go. at bare give slip. So I wear something on my arm, Jeg har noget her om håndledet, and it says let go, og der står let go, give slip, let God work. og lad Gud få lov at gøre You sit know, arbejde. I am not a servant. Jeg er ikke en tjener. I'm sorry to disappoint you, Jeg er bange for, at jeg må skuffe jer, but I'm not a servant, men jeg er ikke en tjener. but I'm a son. Jeg er en søn. Amen. Amen. And sons serve. Og sønner, de tjener, So, but I'm not a servant. men jeg Okay. er ikke en tjener. Yeah. Amen. You doing good? Har I det godt? Yeah. Very, very good. When you look at I talked a little bit about David and Saul. Did I talk about David and Saul last night? Jo. I did. Nej, han talte ikke om David og Saul i går aftes. Nej? Nej. Deja vu didn't work. When you look at David's life and Saul's life, Når vi kigger på Davids og Sauls liv, sometimes I ask people, og så spørger jeg samtidig folk, what is the difference between the anointing that was on David hvad er forskellen på den salvelse, der var and over the David, anointing that was on Saul? og Saulus' salvelse? And people, I scratched my head so much I lost all my hair. Og jeg kløede mig så meget i håret, så jeg mistede håret. And I think hard about it. But it's a trick question. Men det er et spørgsmål, Because both men were anointed to be king of Israel. for begge de mænd var salvet til at være konger i Israel. And both men were king of Israel. Og begge mænd var konger i Israel. But the reason the kingship went to David from Saul Grunden til, at kongedømmet gik til David fra Saul, wasn't because his anointing was any less. men det var ikke på grund af, at hans salvelse var mindre. It wasn't to do with his anointing. Det har ikke noget at gøre med hans salvelse. But rather it was to do with the condition of his heart. Men det har noget at gøre med hans hjertes tilstand. In Acts chapter 13 verse 22, I Apostlenes Gerninger, kapitel 13 og vers 22, it says that David was a man after God's own heart. der står der, at David var en mand efter Guds eget hjerte. And this is what Saul said about himself to Samuel. Og det var også det, som Saul han sagde om sig selv til Samuel. Samuel. Ja, Samuel. In 1 Samuel 15 verse 24. I 1. Samuel 15, 24. 24. Stykke 4. 4 and 20. Samuel. 4 and 20 and half of 50 minus 60. Add up 3. Du kan verkligen jättebra i dansk. Du är jätteduktig. The Swedish people can't do that. They can't count like you can count. Svenskerne kan ikke tælle sådan som It's an amazing gift that you have. You know? et talent, vi har. Samuel 15:24. You're doing a great job. Have a drink. The drunk you are, the better it will be. You want somebody else to test? Maybe. 1. Samuel 15, 24. 15, 24. 24. 4 og 20. Okay. Stykke 4. Saul said to Samuel, Saul sagde til Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words.
Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine befalinger. Because I feared the people and obeyed their voice. Men jeg var bange for folkene og føjede dem. So the anointing on both men Begge mænds salvelse wasn't the reason why one lost the kingship and another gained it. havde ikke noget med at gøre med, at den ene mistede kongedømmet, og den anden fik det. Both men were anointed to be king. Begge var salvet til at være konger. And both men had the presence of God on them for that task. Og begge havde Guds nærvær på dem til den opgave. The reason it moved from Saul onto David Grunden til, at det bevægede sig fra Saul til David, was to do with the condition of his heart. havde noget at gøre med Sauls hjerte. And I've realized when the presence of God is working and the presence of God is moving, Og jeg har fået indset, at når Guds nærvær virker og bevæger sig, that where our hearts are at, så vores hjertes tilstand, it's very important. det er meget vigtigt. Very, very important. James Jordan has a message called The Centrality of the Heart. Ja, det er sgu. James Jordan. Så godt. James Jordan har en undervisning om vigtigheden af hjertets vigtighed. And so the condition of our heart is a lot to do with how the anointing not just flows in us, but how the presence of God flows through us. Så vores hjertes tilstand har betydning for både hvordan salvelsen flyder og også med Guds nærvær i os. And I've come to understand as well Og jeg har også forstået, that when the Father comes to me, at når faderen kommer til mig, the Father's coming to me for intimacy. så kommer han for at have intimitet med mig. The Father's coming to me to be with me Han kommer for at være sammen med mig. and just to dwell with me For bare at bo og være sammen med mig. and to love on me. Og udgyde sin kærlighed over mig. I've come to understand that. Det har jeg forstået. It's not about what can I get from him, Det handler ikke om, hvad kan jeg få fra ham, or you know what's going to happen in the meeting. eller hvad sker der på mødet. But when he's coming, he's simply coming to love on my heart. For når han kommer, så kommer han simpelthen for at udgyde kærlighed i mit hjerte. Eller And you know what? I've trained people now around the world. Jeg har trænet mennesker over hele verden. In America, in Canada, Amerika, Canada, in Europe, Europa, in Africa. Afrika. And I listen to people Og jeg lytter til mennesker, when they prophesy. når de profeterer. And one of the things that we do Og et af de ting, som vi gør, is we train people to hear God's voice. er, at vi træner mennesker i at høre Guds stemme. Because I believe God is talking all the time. Fordi jeg tror, at Gud han taler hele tiden. Did you know that? Vidste I det? If he's loving us all the time, he's talking all the time as well. Hvis han elsker os hele tiden, så taler han He's også hele talking tiden. to us. Here comes the sun. Da, 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 da. Okay. It's only what? Okay. I'll ignore the person moving the blind. We'll get on with the message. Ja, vi ignorerer ham der med gardinerne, og så fortsætter vi med budskabet. And so I get people to we what we call do an activation. We activate people in hearing the voice of God. Vi aktiverer mennesker, så de får lettere ved at høre Guds stemme. And we say to people, now we want you to listen to the Father. Og vi siger til mennesker, nu ønsker vi, at I skal lytte til faderen. Ask him to speak to you. Og bed ham om at tale til jer. And not a word, it's not like I get a word for Elsie. Det er ikke sådan, som jeg får et ord til Else. We say, get a word from God, God speaking to you as a father. Så vi siger, modtag et ord fra faderen, så det er ham, der taler til jer, giver jer et ord. And when people start sharing what they've received from the Father, Og når folk så begynder at dele, hvad de har modtaget fra faderen, you can tell something about where their heart is at.
så kan man også skønne, hvordan deres hjerter har det. Did you know that? Vidste I det? Because when we hear God, we're actually filtering certain things. Når vi hører Gud, så bliver det filtreret igennem ting og sager i os. And so some people say this. Nogle mennesker siger sådan her. They listen to God. De lytter til Gud. And God is telling them. Gud fortæller dem. To go and do some big crusades in Africa. At de skal tage ned til Afrika og lave et eller andet stort kors, hvad hedder det? To start a big church. Og starte en stor kirke. To start a big mission organization. Og en stor missionsorganisation. And to go all around the world preaching. Og rejse hele verden rundt og prædike. That's what God's saying to me. Og det siger Gud til mig. That's what people are answering when I ask them what is God saying. Det er sådan nogle af de svar jeg får, når jeg spørger folk, hvad sagde Gud til dig? And then other people say this. Og nogle andre siger sådan her. They say, I heard the Father say to me. Jeg hørte far sige til mig. That he loved me. At han elsker mig. That I'm special. At det er specielt. That he likes me. At han kan lide mig. That he likes being with me. At han kan lide at være sammen med mig. And you know what? The first type of prophetic, or the first type of prophetic word. Det første profetiske arbejde, den første type profetiske. There's nothing wrong with that. Det er der ikke noget galt med. At all. Nej, overhovedet ikke. Nothing wrong with that one little bit. Der er ikke noget galt med det. If God's got a call on our life to do that. Hvis Gud har et kald over vores liv til, at vi skal gøre det. That's wonderful. Det er vidunderligt. But many of those people that I hear say things like that. Men mange af de mennesker, som jeg hører sige ting, sådan nogle ting der. I've never heard God say to them. Har aldrig hørt Gud sige til dem. I love you. Jeg elsker dig. Therefore, what they go and do. Derfor det de så tager ud og gør. They're going and doing something for God. Så rejser de ud for at gøre noget for Gud. And they're kind of working for God. Og de arbejder for Gud. I don't work for God. Jeg arbejder ikke for Gud. In fact, I don't really think I work. Jeg tror ikke, når jeg arbejder. I know I get money. I understand that. Jeg ved godt, jeg får en løn. But I'm very, very fortunate. Men jeg er så heldig. I absolutely love what I do. Jeg elsker det, jeg gør. And sometimes people give me money. Og nogle gange så er der nogen, der giver mig penge for det. It's a very fortunate position to be in. Jeg er simpelthen så heldig. It's a blessing to be in that position. Det er en It's just like a farmer, you know. Ja, som en farmer. And so, when God starts to come to us, når Gud han begynder at komme til os, when His presence and His love starts to come to us, når hans nærvær og hans kærlighed kommer til os, we can start to understand the condition of our heart when we're depending on the things that we're hearing. Så kan vi begynde at forstå vores hjertes tilstand ved de ord vi hører. You see, I believe all ministry. Jeg tror at al tjeneste. Every single bit of ministry that we do. Hver eneste lille bitte smule tjeneste vi gør. It should be built on a foundation that we know that we're loved. Skulle være bygget på det fundament at vi ved at vi er elskede. Because if we don't know we're loved, hvis ikke vi ved at vi er elskede, we're going to be doing the ministry for another reason. Så kommer vi til at tjene på af en anden grund, altså drivkraft. Apart from really doing it with the Father. I stedet for at gøre det sammen med faderen. That's why it's really important. Derfor er det så vigtigt. That's why it's so important. Derfor er det så vigtigt. And so I've got a call on my life to do things. Jeg har et kald over mit liv til at gøre But I've stopped trying to make it work. Men jeg har holdt op med at prøve på at få det til at fungere. And that takes all the pressure off. Og det tager alt presset af. And we have more success than we've ever had. Og vi har meget mere succes end vi nogensinde har haft. If you put it in those terms. Hvis man gør det på den måde. So it's important. Det er for vigtigt. That we can find a place. At vi finder et sted. Along with God. Sammen med Gud. Where we can start to hear His tender voice. Hvor vi kan begynde at høre hans milde røst. Because on that tender voice. På grund af den milde røst. That lays a foundation into your life. På det grundlag bliver der bygget lag af fundament i vores liv.
In fact, this is what Paul says. Og det her, som So I'll Paulus tell you siger. what it says in the Bible. Skal vi lige se, hvad der står i Bibelen? We'll get back to Paul and Saul in a minute. Vi skal komme tilbage til Saul og David om et øjeblik. If that's okay with Paul Eric. Hvis det er okay med Paul Erik. Han er en landsmand. Han er en landmand. You have a big responsibility. Listen to what it says. We're in chapter 3 of Ephesians. Efeserne kapitel 3. Chapter 3 of Ephesians. Efeserne kapitel 3. And it says, for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. Vers 15. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene, From whom the whole family in heaven and earth is named. Og på jorden har navn. That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man. Og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Wow. Yeah. His prayer for the church Hans bøn for kirken, was that we would be rooted and grounded in love. det var, at vi skulle være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. The very rooting of our faith. At vi skulle være rodfæstet i vores tro. The foundation of our faith Fundamentet af vores tro is built upon a revelation of love. er bygget på et åbenbaring af kærlighed. Okay? From that foundation of love, Ud fra det fundament af kærlighed, that we may be able to comprehend with all the saints at vi kan forstå sammen med alle de hellige, what is the width, the length, the depth and the height, så at vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. and to know the love of Christ which surpasses knowledge. Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. That, listen to that, Lyt til det her. that we may be filled with all the fullness of God. Så I fyldes til hele Guds fylde nås. So all the fullness of God Så hele Guds fylde is a result. er et resultat. Is a result in our lives of our heart being grounded in love. Er et resultat i vores liv af, at vores hjerter bliver rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. You know, people come to me and says, well, some people stand in a meeting and they want prayer. Nogle mennesker står på møderne, og de ønsker at forbøn. Everyone else is laughing or falling or crying or doing something. Og alle andre ligger og er faldet omkuld, eller ler, eller græder, eller gør And et some eller andet. person is standing there Og den anden menneske står der, like the rock of Gibraltar. som Gibraltars klippe. And I go to them and I say, are you okay? Og jeg går ind og siger, har du det They godt? say, no. Nej, siger de. They say, I can't feel anything. Jeg kan ikke føle noget. I feel nothing. I'm just hard. Nothing's happening. Mærker ingenting. Well, number one, we don't know nothing's happening because we don't see anything. Og nummer et, vi ved ikke, om der sker noget, selvom vi ikke mærker noget eller ser noget. If we see nothing happen, it doesn't mean to say nothing's happening. Bare fordi vi ikke ser noget ske, eller mærker noget ske, betyder det ikke, at der ikke sker noget. Because often there are things happening, we just don't see them. Og tit og ofte, så sker der noget, men vi ser det bare ikke. Well, sometimes what we're looking for in a spiritual experience Så nogle gange så noget af det, vi ser efter i en åndelig oplevelse, is a wow, or a bang, or or ah. er en wow, eller en bang, eller eller ah. We do. We're looking for a woo, a bang, a woo, or a what, ah, or something. But we've deceived ourselves to think
Men vi har narret os selv til at tro, that knowing that God loves us at bare det, at vi ved, at Gud elsker os, is not really important. det er ikke så vigtigt. It's Men not, at it's not kende, really at important. vide, at Gud elsker os, er ikke så vigtigt, har vi narret os selv. And we're actually struggling to feel or encounter the presence of God. Og så kæmper vi for at, ligesom at opleve eller møde Guds kærlighed. But our hearts don't even know that we're loved. Men vores hjerter ved ikke engang, at vi er elsket. Now come on. I have a little dog. Jeg har en lille dog. A little dog. En lille hund. A little hund. En lille hund. And the little hund is called Dottie. Og den hedder Dottie. And it's a Shih It's Tzu. a she. It's a she. It's a she and Shih Tzu. It's a she and a Shih Tzu, yeah. Yeah. Ja, det er en hund og en Shih Tzu, ja. Bare ikke en hotdog. This little dog knows that we love her. Og den lille hund, den ved, at vi elsker hende. She comes and she wants to be with us. Hun kommer, og hun vil så gerne være sammen med os. She has so much hair on her body, Hun har så meget hår på kroppen, and she's completely defenseless against other dogs. og hun er helt forsvarsløs over for andre hunde. Because only stupid-looking dogs are smaller than her. For det er kun tåbeligt udseende hunde, der er mindre end hende. When she goes out, she barks at the big dogs. Når hun går ud, så gør hun af de store hunde. But when they get close, she's hiding behind us. Når de kommer tæt på, så gemmer hun sig bag ved os. Now, this dog knows that she's loved. Den hund, den ved, at hun er elsket. She knows she's loved. Hun ved, at hun er elsket. So every time I have food on my plate, Så hver gang jeg har noget mad på min tallerken, on my plate, på min tallerken, not my wife's plate, ikke min kones tallerken, because the dog knows for hun ved, there'll be more food on my plate than my wife's plate. at der er mere mad på min tallerken end min kones tallerken. The dog knows the dog will sit by my feet Og hun ved, at den sætter sig ved siden af mig, ved mine fødder, og kigger længselsfuldt and look at me. og kigger på mig. And just look at me. Og han bliver ved med at kigge på mig. The dog will not bark. Den gør ikke. The dog will not make any noise. Hun laver ingen lyde. The dog will look at me, Hun kigger bare på mig. waiting for me to drop down a bit of chicken Og venter på, at jeg skal lige sådan tabe et lille stykke or a kylling. bit of something. Eller et lille stykke et eller andet. And she loves it. Og hun elsker det. You see, the dog is in this safe environment. Hun er i det trygge omgivelser. And because this dog is in this safe environment, Og fordi hun er i trygge omgivelser, where the dog has a revelation of our love, hvor hunden han har fået en åbenbaring af vores kærlighed, it's so very easy for her just to receive anything and expect anything. og derfor er det så let for hende at modtage og også forvente at få noget. And so, what changes when we know that God loves us? Hvad er det, hvad forandrer sig, når vi ved, at Gud elsker os? What do you think changes when we know that God loves us? Hvad tror I, der forandrer sig, når vi ved, at Gud elsker os? You see, before we know He loves us, Inden vi ved, at han elsker os, we're saying things like, I'll do anything for you, God. så siger vi, jeg vil gøre hvad som helst for dig, I'll do Gud. anything for you. Jeg vil gøre hvad som helst for dig. Because I'm not sure if you really love me or not. Fordi jeg er ikke helt sikker på, om du virkelig elsker mig. But if I do something for you, Men hvis jeg nu gør noget for dig, at least I can earn some points to get some of your love. så kan jeg score nogle point for at få lidt af din kærlighed. Even if I can't do something for you, I promise God that I'm going to behave really well. Selvom jeg ikke kan gøre noget for dig, så lover jeg, at jeg skal nok prøve at opføre mig rigtig godt. Because ultimately, I want to know that I want to know I'm going to be safe with you. Fordi jeg vil så gerne vide, at jeg kan føle mig sikker sammen So med dig, og tryg sammen med dig. I'm going to do my best to be a good boy. Jeg vil bare virkelig prøve på at være en sød dreng. So if we haven't got a revelation of love, Så hvis ikke vi har den åbenbaring af kærlighed, we behave så opfører vi os, like we're trying to win love som om vi prøver på at gøre os fortjent til and by kærlighed. love. And we wonder,
Og vi undrer os We say, well, why can't I feel His presence? og så undrer vi os over, hvorfor kan jeg ikke mærke hans nærvær? Why can't I encounter God's presence? Hvorfor kan jeg ikke lige mærke Guds nærvær? It's because the fullness of God in our lives På grund af fylden af Gud i vores liv, is built upon our hearts being grounded and founded in love. fordi Or rooted and grounded in love. er bygget på, at vores hjerter er rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. That's how it works. Sådan virker det. That's how worship works. Sådan fungerer lovprisning. Worship works out of love. Lovprisning og tilbedelse virker ud af kærlighed. That's how worship works. Sådan virker det. Ministry works out of love. Også tjenesten, når vi tjener, så fungerer det også ud af drivkraften af kærlighed. It's an overflowing out of our hearts that we know that we're loved. Det er vores hjerte, der flyder over, fordi vi ved, at vi er elskede. And so I don't have a problem. Så jeg har ikke noget problem. In Toronto in 1994, I Toronto i 94, people would get drunk in the spirit. så blev mennesker fulde i ånden. And they wouldn't get drunk for 5 minutes. Og de blev ikke bare fulde i 5 minutter. Some people would be drunk for days. Nogle de var blevet fulde i dage, flere dage. Days. Dage, Weeks. uger And weeks. og uger. Just drunk. Bare fulde. Heidi Baker, when she came to Toronto, Heidi Baker, da hun kom til Toronto, she was so drunk, hun var så fuld. they had to take her home in a wheelchair De måtte køre hende hjem i en trillebør. and bring her back in a wheelchair. Og køre hende tilbage igen til mødet i en trillebør. And when they brought her back, they laid her in the same spot. Og da de bragte hende tilbage til mødet, så lagde de hende på det samme sted. This is where your body was. We're going to put your body back down here today. Og her er dit læge med låg, og nu lægger vi det tilbage på samme sted igen. And we're going to take you back to the hotel tonight to sleep. Og i aften så kører vi dig tilbage til hotellet igen i trillebør. And that wasn't just one person that happened to. Nå, var det Kørestrup? Kørestrup! That's my gun. I have a gun. I have one too. And while people were on the floor, Og mens mennesker de lå på gulvet looking helpless, og så fuldstændig hjælpeløse ud, overwhelmed, overvældet, drunk, fulde, they were receiving an incredible impartation from God. så modtog de en utrolig overførsel fra Gud. I was prayed for on the stage in Toronto Jeg blev bedt for op på platformen i Toronto 20 years ago. for 20 år siden. 21 years ago. 21 år siden. And when I got up, Og da jeg rejste mig op, after being prayed for 2 hours, efter at være blevet bedt for i 2 timer, I walked strangely. så gik jeg mærkeligt. I walked in a strange way. Der havde jeg en mærkelig gangart. Because I'd never experienced that amount of His presence. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet så meget af hans nærvær. It was incredibly unusual. Det var simpelthen så utroligt usædvanligt. Uni Slotten, some of you may know Uni Slotten. Ja. Uni Slotten, som nogle af os kender fra Norge. She is a very wonderful Norwegian person. Hun er en virkelig skøn norsk dame. Norsk dame. Well, I'll be with them next week in Africa. Jeg skal være sammen med dem næste uge i Afrika. Well, when she got hit by the Toronto blessing, Da hun blev ramt af Toronto-velsignelsen, she laid out on the floor. så lå hun der på gulvet. She was actually in a meeting in England. Hun var faktisk på et møde i England. And her body became stiff, like she was dead. Og hendes læbe blev fuldstændig stift, som om hun var død. And she's just a skinny
lady. Hun er bare en meget slank dame. Like, I'm not being rude, but like you. Ja, Very similar to your build. Well, I'm actually Norwegian too. Oh, and Norsk also. Well, perhaps your sisters. And she's on the floor. Og hun ligger der på gulvet. And her body is like stiff. Og hendes læbe er helt stift. It took 4 grown men to pick her up. Der skulle 4 voksne mænd til at samle hende op. She couldn't weigh more than 70 kilos. Hun kunne ikke veje mere end 70 kilo. And it took 4 strong men to lift her up. Og der skulle 4 stærke mænd til at løfte hende op. Take her to the car. Og tage hende ud til bilen. 4 men to get her out of the car. Og 4 mænd igen til at få hende ud af bilen. 4 men took her into the hotel. 4 mænd løftede bare hende ind på hotellet. At reception they said, we're just taking the lady back to her room. Og til receptionisten sagde de, vi bærer bare lige den her dame tilbage op på sin værelse. And they put her into bed. Og så lagde de hende i seng. And that wasn't, I'm going to say that was I was with Uni. Jeg var sammen med Uni. Just a few weeks ago. For et par uger siden. In Toronto. I Toronto. And I saw Uni after Benny Hinn prayed for her. Jeg så Uni efter at Benny Hinn havde bedt for hende. And again she looked gone. Og så hun helt perhaps she væk ud. Left her body for a while. I don't know. Hun havde forladt sin krop et øjeblik. But her body couldn't move. Hendes læme kunne ikke bevæge sig. Her husband was wondering, just put his arm around and not sure what to do. Og Olav, han lagde bare sådan armen omkring hende og kørte. Han vidste ikke lige, hvad han skulle gøre. But they managed to recover okay. Hun kom sig okay. You see, when we have a paradigm in our heart that God loves us, når vi har en forståelse af, når vi har en forståelse af i vores hjerte, at Gud han elsker os. Did you say? Where did that voice come from? The wall is talking. Anyhow. Jesus. When we have a paradigm that God loves us, når vi har forståelse af, at Gud han elsker os, it is not difficult så det er ikke svært to receive everything God wants to pour into our life. Så det er ikke så svært at modtage alt, hvad Gud han ønsker at hælde ind i vores liv. So our revelation of love, så vores åbenbaring af kærlighed, is so important when it comes to God putting His fullness into us. Sorry, I lost that. Shall I come back closer? Yes. The glory is falling. The glory is falling, it's falling, it's falling. Herligheden falder. When this is very important. For those of watching you at home, this is a temporary pause. We will come back to be with you. We are not leaving for good. So
So what I'm saying is that Så det jeg siger er, when we know that God loves us, når vi ved, at Gud han elsker os, when we know that God loves us, når vi ved, at Gud really elsker os, that He loves us, at han virkelig He elsker os, absolutely loves us, at han virkelig elsker os, the limits are off. så er der ingen begrænsninger. The limits are off. Ja, der er On what God can pour into us. af det, som Gud kan lade hælde ind i os. Because even our belief in Him, For selv vores tro på ham, what we believe the Father can do, det som vi tror, at faderen han kan gøre, is built upon the foundation of knowing that He loves us. er bygget på det fundament, at vi ved, at han elsker os. It's built right there. Det er lige bygget sådan på den fundament. Many of us think we cannot receive good things from God. Der er mange af os, der tror, at vi ikke kan modtage gode ting fra Gud. Well, the issue is Ja, sagen er a love issue. en kærlighedssag. It's really a love issue in our Det er hearts. en kærlighedssag. It's a love issue. Det er det, der handler om. Det er en kærlighedssag. To really believe that He loves us enough At virkelig tro på, at han elsker os nok, to give us everything og til at give os alt, that we need. som vi har brug for. So the elder son was in the garden, Sorry. Den ældste søn. Og det ældste, ja. Den ældste søn var inde i haven, when the younger son came home. og da den yngste søn kom hjem, He was a farmer, han var landmand. and Altså den ældste søn. he heard this noise, Han hørte den her larm, and it wasn't the deer. He heard a party, og det var ikke rådyrene. and he inquired, what is the noise about? Og han spurgte sin far, hvad er det for en larm? Eller han spurgte. And the noise was the party because the younger son had come home. Og larmen han hørte, det var fordi der blev holdt fest, fordi den yngste søn var kommet hjem. And so the father, the elder son, said to his servants, "Go and find out what is going on." Ja, den ældste søn, han sendte bud for at finde ud af, hvad sker der. And so they came back and said to him, Og så kom de tilbage og sagde til den ældste søn, "Your brother's come back. din bror er kommet hjem. The guy that spent everything, Ham, som havde været ude og solgt og brugt alle pengene, he's come back. han er kommet hjem igen. And your dad is having a party for him. Og din far, han har lavet en stor fest for ham. They're killing the fatted calf." De slagter den fede kalven. And the son was upset. Og den ældste søn, han blev sur. The elder son was also upset. Han var simpelthen, han blev så sur og Let me tell fornærmet. you, the elder son is often a picture of the church. Den ældste søn er tit et billede på kirken. I don't mean to disappoint you, but that's the truth, Det okay? er ikke min mening at skuffe jer, men det er altså sandheden. A picture of the church. Et billede på kirken. And so the servants went back to the father and says, "Your elder son won't come." Så tjeneren gik tilbage til den ældste søn, og han sagde, til faderen. So the father At, goes out to the elder son. så nu går faren ud til den ældste søn. And as soon as the son sees the elder father, Og så snart sønnen han ser sin far, he says, "I've been working really hard for you. så siger sønnen, jeg har arbejdet så hårdt for dig. I've been working. Jeg har arbejdet. It's been a hard day. Ja. And like a dog." And then the son says, "Not only have I been working hard, but I've also been a good boy." Og sådan siger jeg, ikke nok med, at jeg har arbejdet så hårdt for dig, men jeg har simpelthen også været sådan en sød dreng. I've never been with a prostitute. Jeg har aldrig været sammen med en prostitueret. I've never gambled. Jeg har aldrig spillet. I've never got drunk Jeg har heller ikke drukket mig fuld. or done any one of the bad things. Eller gjort nogle af de der slemme ting. I've done everything right, Jeg har gjort alt. and I've worked for you, Ja.
And this son of yours Og den her din søn, has done crazy things. som har lavet alle de der grimme, forkerte ting. As soon as he comes home, Så snart han kommer hjem, you kill the cow. så slagter du gedekalven. Now this is what the father says. Og det her, det er sådan her, svarede faderen. What does the father Hvad say? sagde far? This is what the father says. Han sagde sådan her. Son, Søn, you're always with me. du er altid hos mig. And all that I have is yours. Alt det, jeg har, alt mit er dit. That's what the father says to the older son. Det er det, faderen han siger til den ældste søn. You're always with me. Du er altid hos mig. In other words, you are in my heart, Du er i mit hjerte. even though I'm not in your heart. Selvom jeg ikke er dit hjerte. But you're in my heart. Du er i mit hjerte. And all that I have Og alt, hvad jeg har, is yours. er dit. Tilhører dig. And we don't know he loves us. Når vi ikke ved, at han elsker os, Believing God that all he has is ours så bliver det svært med at tro på Gud, at alt det her, han har, det er vores. is very difficult. Det er virkelig svært, når ikke vi Very, very, ved, very. at han elsker os. Because we believe we've got to work for this guy. Og så tror vi, at vi skal arbejde for den her, for ham, og gøre os fortjent til det. We've got to earn his favor. Ja, vi skal gøre os fortjent til hans favør. You know, I hear so many people preaching about the favor of God. Jeg hører så mange, der prædiker om Guds favør, eller gunst. You've got to get a favor of God upon your life. Du må få Guds gunst eller favør over dit liv. You haven't got it, you need to fast. Hvis ikke du har det, så må du faste. I fast between every meal. Jeg faster imellem hvert måltid. Every meal. Hvert måltid. Every day. But you've got to get the favor of God. Men du må nødt til at få Guds gunst. If you don't get the favor of God, Hvis ikke du får Guds you're favør, going to be in trouble. bliver der ballade. I do not see one prayer in this Bible Jeg har ikke set en bøn i den her bibel, where it tells you to pray for the favor of God. hvor der står, at vi skal bede om at få Guds favør. If you can find that prayer, please show me. Hvis I kan finde den bøn, så vær sød og vis mig den. I don't pray for favor, Jeg beder ikke om favør, but I have tons of favor on my life. men jeg har masser af favør over mit liv. Because favor is a consequence of being a son. Fordi favør er en konsekvens af at være søn eller datter. Just wanted to pray for myself right there. Så jeg lægger lige hånden på mig selv, To make sure my hair hadn't left me. for at se, at jeg stadigvæk har noget lidt hår tilbage. So what we believe about his love For det, som vi tror om hans kærlighed, determines everything in terms of how we're going to receive from God. det har alt overvejende betydning for, hvordan vi kommer til at modtage fra You Gud. see, knowing he loves us, Det er at vide, at han bliver elsket. it is easy to believe Det er let at tro, that he's good. at han er god. He's good. Han er god. And he doesn't choose to be good, Han har ikke valgt at være god. or like 3 o'clock on a Saturday afternoon, he's going to be good. Eller kl. 3 søndag eftermiddag, så er han god. He is good. Han er god. God is good. Gud er god. Good, good. Good, good. Precis. All the time. Now, if he is good, Hvis han er god, if he's really good, hvis han virkelig er god, virkelig god, can he be good to you? kan han så også være god mod dig? Can he be good to you? Or we have this thought, well, you know, he can't be good too much to me
Han kan ikke være sådan alt for god imod mig, because I'm a Scandinavian fordi jeg er skandinav, and we have something called the Jantelagen. og vi har noget, der hedder janteloven. God has to listen to the Jantelagen. Gud han er nødt til at lytte til janteloven, And no one can be blessed too much, og der er ingen, der kan blive velsignet for meget, because that will break the rules of the Jantelagen. fordi det bryder reglerne i janteloven. What a thought. Sikke en tanke, But he's good. men det er godt. Den kommer lige her fra mig. He's very, very good. Men han er god, meget, meget god, virkelig, virkelig god. And he absolutely loves us. Og han elsker os så fantastisk. And there's nothing you can do about it. Og der er ikke noget, vi kan gøre ved det. There's nothing you can do about it. Der er ikke noget, vi kan gøre ved det. He Sådan er det bare. absolutely, he loves you. Han elsker dig. There's nothing, you're powerless to actually do anything about it. Der er ikke noget, vi kan gøre. Ja, vi kan gøre ved det. Sådan er det bare. I was in a couple of years ago, I was in a season of my life. For et par år siden var jeg i en tid i mit liv, And I was struggling with something. og jeg kæmpede med et eller andet. I found some fears coming up in my heart. Og jeg opdagede, at der var noget frygt i mit liv. And I was talking to God about it. I said, I don't know where these fears are coming from, Jeg snakkede med Gud om det, og sagde, at jeg ved ikke, hvor den her frygt kommer fra. or what these fears are about. Jeg ved, hvad den her frygt handler om. But I felt the Father say this to me. Men jeg synes, at faren sagde sådan her til mig. He says, every fear Hver frygt is a sign that your heart is not surrendered to my love. er et tegn på, at dit hjerte ikke er fuldt overgivet til min kærlighed. Wow. I never thought of that before. Det har jeg aldrig I thought tænkt over før. that's a good word, God. Det er virkelig et godt ord, Gud. Good word. And so, my fear Min frygt was a sign of something else going on the inside of me. var et tegn på et eller andet, når der foregik inde i mig. That my heart really wasn't surrendered to love. At mit hjerte ikke var helt overgivet til kærlighed. Because perfect love casts out fear. For den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Fear has to do with judgment. Frygt har noget at gøre med afstraffelse. And the one who fears is not made perfect in love. Og den, som frygter, er ikke gjort fuldkommen i kærlighed. And so, I really knew God loved me. Og jeg vidste godt, at Gud han elsker mig. But there's one area in my heart Men der var et område i mit hjerte, I was really concerned about. som jeg var bekymret over. Really concerned about. Som bekymrede mig. And God says, well, there's an area in your heart that I'm actually after. Gud sagde, der er et område i dit hjerte, som jeg er efter. And I want to come into that area with my love. Jeg ønsker at komme ind i det område med min kærlighed. And my presence, I want my presence and love to fill that area. Og jeg ønsker mit nærvær, min kærlighed skal fylde det område i dit hjerte. And I said to God, I'm struggling. Og jeg sagde til Gud, jamen jeg kæmper. I am really struggling. Jeg kæmper virkelig. Because I don't know how to let go. For jeg ved, jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal give slip. I don't know how to let you in there. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lade dig få lov at komme ind. Because I want you in, but I can't get you in there. Jeg ønsker virkelig, du skal komme der ind, men jeg kan ikke finde ud af, I hvordan want jeg you to lukker dig change ind. me. Jeg ønsker virkelig, du skal forvandle mig. And as I talked with God that week, Og mens jeg sådan snakkede med Gud i den uge der, I sensed God saying to me that one of the things He's doing in my life så fornemmede jeg, at Gud sagde til mig, at en af de ting, han gjorde i mit liv, is teaching me er, to be a child. at han prøver på at lære mig at være et barn. And I'm 50 years old plus. Jeg er 50 år plus. I'm 50 years old. Jeg er 50 år gammel. Which will change in 2 weeks' time again. Som igen bliver forandret om 2 ugers tid. And you're saying to me, I've got to be a child. Og du siger til mig, at jeg skal blive et barn. I thought, that's really disappointing, God.
Ja, det er da virkelig skuffende. Because, you know, I'm really doing my best to be grown up. Jeg gør det, hvad jeg kan for at være voksen. Opføre mig som en voksen. I'm doing my best to be like an adult. Jeg gør mig alt, hvad jeg kan for at være en voksen. Because all I can remember in my teenage years, Alt hvad jeg kan huske fra mit teenageår, from my father and mother, fra min far og mor, was grow up. som sagde, Grow up. bliv voksen. Grow Se at up. blive voksen. Se at blive voksen. Well, I try to grow up. Så prøver jeg på at blive voksen. And now you're coming along Og nu kommer du and say, grow down. voksen nedad, eller blive mindre. But you know what? Children recognize their fathers. Men børn, de erkender deres, eller genkender deres fædre. They really recognize their fathers. De genkender virkelig deres fædre. And God comes along to me and says, one of the things I'm doing in you is teach you to be like a child. Og Gud han sagde, at en af de ting, som jeg er ved at lære dig, det er at lære dig at blive et barn. At være et barn. And it's one of those times when God, I wasn't quite sure what to say. Det var et af de tider, hvor jeg slet ikke kunne finde ud af, hvad jeg skulle sige. I have a friend called Georgian Banov. Ja, jeg har en ven, som hedder Georgian Banov. And Georgian Banov says this. Og Georgian Banov siger sådan her. There are no adults in heaven. Der er ingen voksne i himlen. I like that. Det kan jeg godt lide. I saw Georgian last Saturday. I was with him last Saturday, momentarily. Jeg var sammen med ham sidste lørdag i kort vej. But there's no adults in heaven. Men der er ingen voksne i himlen. You know, I had a dream. Jeg havde en drøm. I had a dream last week. Sidste uge havde jeg en drøm. And in this dream, Og i den her drøm, I was probably like in my 20s. der var jeg i 20'erne. Or perhaps in my early 30s. Eller i min tidlige 30'erne. Because I was in the dream and I had a full crop of hair. I drømmen så havde jeg bare masser af hår. That's how I knew how old I was. Det er derfor jeg kunne genkende hvor gammel jeg var. And I'm thinking, what is this all about, God? Og jeg tænkte, hvad skal det her forestille? And then I've had two other dreams. Og så har jeg haft to andre drømme. That were quite shocking dreams. Som faktisk var chokerende drømme. One dream was this. En drøm var sådan her. I was in an English house. Jeg var i et engelsk hus. I knew it was an English house. Og jeg vidste det var et engelsk hus. Because the style and everything, I knew it was English. Stilen, jeg vidste det var engelsk. And it had a big bay window. Og det havde et stort these big panes of glass like a bay window. Forstår du? Ja, præcis. Okay. Ja. And et buet vindue. I'm in the bedroom. Jeg er i soveværelset. And there's a beautiful bedroom. Og et smukt And soveværelse. there's these 4 panes of glass. Og der er 4 glaspaneler. And outside there's a storm. Og udenfor er der en storm. It's like just an incredible storm. The wind is blowing, there's hail, there's everything. Og ja, det er virkelig en vældig storm. Vinden blæser, og det havler og alting. And I'm thinking to myself, wow, the glass is keeping the weather out. Og jeg tænkte, wow, glasset holder uvejret ude. Then all of a sudden, one of those panes of glass Og lige pludselig så et af de der glaspaneler breaks. splintredes. And everything on the outside comes onto the Og inside. alt det uvejr, der var derude, kom ind i huset. And I remember it was very vivid, it was very real. Og jeg husker, det var så livligt og virkeligt. Everything on the outside got into the inside. Alt det udenfor kom ind indeni. And then I had another dream. Og så havde jeg en anden drøm. But every dream I get, I write down. I have like a prayer journal. Hver drøm jeg får, den skriver jeg ned. Jeg har ligesom sådan en bønnejournal. I'm on a hilltop. Jeg er oppe på toppen af et bjerg. And I'm walking over this hill. Og jeg går hen over den her bakke. And like again, there's this hurricane that is blowing. Og så er der en sådan en storm. Everything is blowing. Alt blæser. And it's blowing so hard. Og det blæser virkelig så voldsomt. My clothes get ripped off. At mit tøj bliver revet i stykker. Just like rip, just because
the strength of the wind was so strong. Vindens styrke var så kraftig. And in both those two dreams, Og begge de der to drømme, God showed me something. der viste Gud mig noget. He showed me that he was breaking in to my life in a whole new way. Han viste mig, at han brød ind i mit liv på en helt ny måde. And sometimes we are looking at God like through a glass. Og nogle gange så kigger vi ligesom på Gud igennem et glas. Like we're watching him. It's like watching him do something on TV or something. Og ligesom når vi ser, vi kigger på fjernsyn og ser, at han gør And it's noget. like we're going, wow, that's great, that's good, that's nice. Og det er fantastisk. But then all of a sudden God just breaks into our atmosphere. Og så lige pludselig bryder Gud ind i vores atmosfære. And on the hilltop it's like, you know, we can feel like we're actually a little bit protected from God. Og deroppe på bakketoppen, så kan vi ligesom føle, at vi er lidt beskyttet imod Gud. Because that's what we do with our hearts. We try to protect our hearts. For det er ligesom det, vi gør med vores hjerte. Vi prøver på at beskytte vores hjerte. And that's often the part of our hearts that, you know, where there is fear and where there's anxiety and things like that. Og det er ofte den del af vores hjerte, hvor der er frygt og ængstelse og sådan noget. And it was like God coming and everything was open. Everything was laid bare. Og det var ligesom, at Gud han kom, og alt var åbent og blev lagt helt nøgen. Just like Elisha when he received the mantle from Elijah. Ligesom Elisa, da han modtog kappen fra Elias. As soon as he received the mantle from Elijah, så snart han med have modtaget den kappe fra Elias, he stripped his clothes off. så rev han sit tøj af. And that was opposite to what Adam and Eve did. Og det var det modsatte af, hvad Adam og Eva gjorde. With the olive branch, they made a new line of underwear to try and hide from God. Med olivenbladene, så lavede de noget nyt sæt undertøj. En ny mode der. Mode. Oliven undertøj. Olivenblade undertøj. It's like under. It's like what are you? And it's like Elisha said, "Here is my heart." Elisa sagde, her er mit hjerte. Adam and Eve hid their hearts away from God. Og Adam og Eva, de gemte deres hjerter for Gud. And I felt like God was just rushing in to the very core of my being. Og jeg oplevede, at Gud han bare kom ind i det inderste af mit væsen med sig selv. And that his wonder, his glory, his majesty, and all of his love med al sin kærlighed, hans majestæt og hans vidunderlige might just fill my heart. Som bare fyldte mit hjerte. I just fill me. Han fyldte mig bare. And I realize, you know, I get around a lot of leaders. Jeg er sammen med rigtig mange ledere. A lot of leaders in the body of Christ. Mange ledere i Kristi legeme. And you know, I really believe. Og jeg tror virkelig. It's so important. Det er så vigtigt. To have a paradigm upon our life. At have en forståelse. No, an understanding. You're saying an understanding. Yeah. What about a paradigm or paradigm? You should say paradigm, but most people don't understand that. Yeah, okay. Paradigm. Verdenssyn, No, say what the paradigm. The voice in the room. Yeah. Paradigm. What does it mean? The nice voice. Verdenssyn. Det er en verdensforståelse. Verdensforståelse. Forståelsesramme. Okay. Like a frame of understanding. It's nice to see you with a friend. Verdensforståelse. Tænk på det ramme. So, let me look at Matthew chapter 18. Matthæus kapitel 18. Matthew chapter 18. Matthæus 18.
I have got it there, yeah. Are you okay with me continuing? Is that okay? You're hungry, yeah? Yeah, for the word, still small. You're fasting? You're fasting between. You know, some children are coming into they're at a school, a Catholic school. Nogle børn er kommet ind på en katolsk skole, And they're coming in to take their lunch. og de kommer for at spise frokost. And the first item of food was apples. Den første slags mad, det var æbler. And one of the nuns put a sign over the apples. Og en af nonnerne havde sat et skilt på æblerne, That said, take only one, God is watching. hvor der stod, tag bare et æble, for Gud han holder øje med dig. And right at the end, there was some beautiful chocolate chip cookies. Og for enden, der var der nogle rigtig lækre, nogle småkager, chokoladesmåkager. And one of the children put a sign, Og et af børnene skrev en seddel der, said, take as many as you want, God is watching the apples. tag så mange, som du har lyst, for Gud han har holdt øje med æblerne. Okay. Okay. Father, your glory. Now, Matthew chapter 18. Matthæus kapitel 18. Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you'll by no means enter the kingdom of heaven. Which was that? 3. Nå ja, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn. I'm not here, sorry, I'm not available. Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Verse 4. 4, vers 4. Therefore, okay. Therefore, whoever humbles himself as a little child is the greatest in the kingdom of heaven. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Therefore, whoever receives one little child like this in my name receives me. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Wow. And so, God has said to me, I'm teaching you to be a child. Gud han sagde til mig, jeg underviser dig, ved at lære dig at blive et barn. Give me these dreams. Giv mig de her drømme. And in reading these verses, I de her vers. I'm still struggling a bit. Og jeg kæmper stadigvæk lidt. Because I don't understand it all. For jeg forstår det ikke helt endnu. I understand assuredly I say unto you, unless you are converted and become as a little child, you will by no means enter the kingdom of heaven. Jeg kan godt forstå det der, hvor der står sandelig siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I understand that Det part. kan jeg godt forstå. And I understand, therefore, whoever humbles himself as a little child of the kingdom of heaven is the greatest in the kingdom of heaven. Og jeg kan også godt forstå, at den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. But it says, whoever receives one little child like this in my name receives me.
Og den som tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod So mig. there's a connection. There's a connection how we receive God and from God Der er en forbindelse med, hvordan vi modtager Gud og modtager fra Gud. with how we receive a child. Og også med, hvordan vi modtager et barn. Because here Jesus has put the two together. They're together. For her har Jesus sat de to sammen. If you receive a child, you receive the kingdom of heaven. Hvis du modtager et barn, så modtager du også He Guds said, rige. if you receive a child, you receive me. Hvis du modtager et barn, modtager du mig. Why? Hvorfor? For this reason. Af den grund. It's because we carry the image of God. Fordi vi har Guds billede. We carry the very likeness of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Vi går rundt med, vi har billedet af Faderen, Sønnen og Helligånden med os. We are made in His image. Vi er skabt i hans billede. We are made like Him, Vi er skabt som ham, for Him, for ham and to be with Him. og for at være sammen med ham. Okay, we're made like Him. Vi er skabt som ham. So when I reject the image of God, Når jeg forkaster Guds billede, I'm rejecting something of God. så forkaster jeg noget af Gud. And as I started to see this, Og som jeg begyndte at se det her, I started to realize something. så begyndte jeg at forstå noget. That when I was a little boy, Da jeg var en lille dreng, as I was growing up, og mens jeg voksede op, there was parts of me that I didn't like. så var der nogle dele af mig, som jeg ikke brød mig om. There was parts of me that I didn't receive. Nogle dele af mig, som jeg ikke ønsker at tage imod. And there was parts of me that I rejected. Og der var dele af mig, som jeg forkastede. And the same principle applies. Og det samme princip også gælder også. If I reject the image of God, Hvis jeg forkaster Guds billede, I'm rejecting God Himself så forkaster jeg Gud selv. and limiting His ability to come to me with His love, presence, and power. Og hvor grænser hans mulighed for at komme til mig med hans kærlighed og hans nærvær. Because I'm now judging myself not to be liked, even when God said, I made you and I like what I made. Og jeg ligesom fordømmer mig selv til en, som ikke kan blive elsket, selvom Gud han siger, at han elsker mig. And you know, I just wanted God. Og jeg ønsker bare Gud. But I realized in my wanting God, Men jeg blev klar over, at i det at jeg ønskede Gud, my wanting the Father, the Son, and the Holy Spirit, at jeg ønskede Faderen, Sønnen og Helligånden, I realized in me wanting God, og jeg var klar over, at det at jeg ønskede Gud, I had to ask God to forgive me så måtte jeg bede Gud om tilgivelse for rejecting myself for at have forkastet mig selv as a teenager som teenager and as an adult. og som voksen. And I had to stand in front of a mirror Og jeg må stille mig foran et spejl and look in the mirror, og se mig selv i spejlet. not the opposite way, look in it, Og ikke se væk fra, men se mig selv i spejlet. and Kigge på mig say, selv. I accept you, Og sige til mig selv, jeg accepterer dig. I receive you, Jeg modtager dig. I love you. Jeg elsker dig. And as I did that, Og da jeg gjorde det, something shifted in my heart. så var der noget, der hvad hedder det? Ja, der forandres i mit hjerte. Because something... Text Mika. What? It's good to have 3 or 4 translators, isn't it? This kind of makes it more exciting. She could even give you some Icelandic as well. Yes. And Norwegian, Swedish, yeah, English. We got. It's like when I started to accept the very image of God for who I was, Da jeg begyndte at acceptere Guds billede for den, som jeg er, then I started to receive and accept more of what the Father had for me in His presence in my life. der begyndte jeg også at kunne modtage mere af Guds, den som Gud ønsker, at jeg skal være. Me going through that, Og det, at jeg var igennem det her, I was actually learning again just to be a child. så
der lærte jeg igen at være et barn. I was actually going back to something in my own childhood, Og jeg var tilbage til noget i min egen barndom, correcting it, og fik gjort det fik det på rette and then plads. receiving the consequence of His blessings and grace back upon my life. Og kunne modtage konsekvensen af hans velsignelse og nåde tilbage ind i mit liv. And you know what? I've traveled around Scandinavia. Og ved hvad, jeg har rejst rundt i Skandinavien, I'm married to a Scandinavian og jeg er gift med en skandinav for nearly 28 years. i næsten 28 år. I love Scandinavia. Jeg elsker Skandinavien. And you're some of the best looking people on the face of the planet. Og I er nogle af de bedste, de mennesker, der ser bedst ud. I knew you weren't sleeping, man. Ha! And I realized in Scandinavia, Og jeg er klar over, at i Skandinavien, there is so much shame, der er så meget skam, and people don't like themselves. og folk kan bryde sig ikke om sig selv. Even Christians, Selv kristne, good Christians, gode kristne, small Christians, små kristne, big store Christians, kristne, loud Christians, høje, quiet Christians, højt råbende kristne og stille kristne, Pingsy folk, pinsefolk, Statskirken, folkekirken, all of them. dem alle sammen. They don't like themselves, De kan ikke lide sig selv, even though they're really good looking. selvom de ser rigtig godt ud. Wow. This is prophetic, by the way. Det her det er profetisk. If you're not sure what this is, just write down this is prophetic. Hvis I ikke rigtig ved, hvad det her er, så skriv bare, at dette er profetisk. And it's time to come to a place Og det er virkelig på tide at komme til et sted, where we can put some of our sophistication to one side. så vi kan lægge noget af vores sofistikerethed Sophisticated to one side ja, læg det til side. and say, Father, I accept me for who you've made me to be. Ja, far, jeg accepterer mig som den, du har skabt mig til at være. And I accept your love and your presence and your glory for my life. Og jeg accepterer din kærlighed, dit nærvær, din nåde, din herlighed for mit liv. That I will be filled with all the fullness of God. At jeg vil blive fyldt med hele fylden af det. Amen. 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 Are you ready to stand up? Er I klar til at rejse jer op? Let's put our hands out before us. Ja, lad os række vores hænder frem for os, foran os. Let's say after us, Father, in the name of Jesus. Sig efter mig, Far i Jesu navn. I thank you for this afternoon. Jeg takker dig for denne eftermiddag. I thank you for your presence and love. Tak for dit nærvær, din kærlighed. I ask you to come right now Jeg beder dig om at komme lige nu with your love, med din kærlighed, your anointing. din salvelse. And before you right now, Father, Og foran dig lige nu, far, I accept who you've made me to be. så accepterer jeg den, som du har skabt mig til at være.
I accept the personally you've called me to be. Jeg accepterer den person, som du har kaldet mig til at være. I accept the way you've made me to look. Jeg accepterer den måde, du har skabt mig, mit udseende. And I accept your mercy. Og jeg accepterer din barmhjertighed. And your grace. Og din nåde. And your love og din upon my life. kærlighed over mit liv. Father, I ask you, Far, jeg beder dig, you break all the power of rejection. at du bryder enhver forkastelseskraft Over my life. over mit liv. You break its authority. Du bryder dens autoritet. And now you just come to me in a new way. Og nu kommer du bare til mig på en ny måde. In Jesus' name. I Jesu navn. Father, I ask you, Far, jeg beder dig, you break all abandonment of my heart. at du vil bryde enhver forladthed i mit hjerte. And the fullness of your glory. Og fylden af din herlighed Will come upon me. vil komme over mig. Can we move away the front 2 rows of seats? Can And we- everybody come and stand at the front. Flytte de første 2 rækker stole for heroppe foran.